Čajetinci su se prvi put susreli sa glumcem Jankom Radišićem u duodrami Tetka, koji je u režiji Biljane Zdravkovića uz Mirelu Marjanović odigrao uspešno u Domu kulture. Nakon toga u saradnji sa piscem Bojanom Ljubenovićem, Janko kreće sa izvođenjem monodrame Emo i Todore, nastalo je prema knjizi Srbijo Bog ti pomogo, a ona se uspešno izvodi i radogleda kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Da, seljaku treba da ima mišljenje, seljak treba da ima zabran, svoj traktor, lovačkog kjera, a mišljenje mu je čisto. Pa jest. Seljaka niko nikad nije ni pitao za mišljenje, pa se ovdje naviko da živi bez njega. Evo ti moj otac Gada. On je ceo život proveo, nikad nije imao svoje mišljenje. Za njega ti je mislila uvek ili partija, ili komitet, ili moja pokojna majka Bosi. I šta mu fali? Ajde, Bože. Odigrao sam 40 puta i ono što je najsvežije, za nekoliko dana putujem u Prag. To mi je jako drago gostovanje, inače sam igrao i u Beču prošle godine, da kažem svuda po Srbiji, u Zvorniku, odigrao sam okruglo 40 puta i evo bližem se tom 50. izvođenju, krajem mjeseca ću gostovati i u Arilju, tako da nadam se da ću do marta, do rođendana, da kažem, predstave, odigrati tih 50 pa da se napravi neki kao mali jubilej. Radišić, čiji su koreni u selu Tripkova, sada već 6 godina živi u Čajetini, gde kao glumac učestvuje u kulturnom životu Čajetinske opštine. Sa Todorom je ovoga leta u Miholjskim susretima sela u Tripkovi otvorio ovu manifestaciju sa nadom da će kulturno leto u ovom lepom selu ponovo oživeti. Posle 15 godina celih, što je za ne poverovati, od 2007. se ništa nije dešavalo na toj sceni u Tripkovi. Tripkova je inače moje selo, moji Radišići su iz Tripkove i meni je jako drago da sam sa tom mojom predstavom Emo i Todore, da kažem, ponovo otvorio tu scenu i da je ponovo ta priča krenula. Bila su 4 divna događaja, sva 4 su propraćena sjajno i bilo je puno ljudi i mislim da je to super i da opet kažem jedan novi početak i nadam se da neće ostati na tome što se desilo ove godine, već da ćemo nastaviti i narednih godina što se tiče Tripkove. Janko je od pre 3 godine glumac Narodnog pozorišta iz Užica, gde trenutno radi na pripremi predstave za decu Vasilisa Prekrasna, čija se premijera očekuje u novembru, a u međuvremenu je široj publici poznat sa malih ekrana po ulozi u seriji Južni vetar. Što se tiče rada na malim ekranima, malo me ima, malo me nema. Nedavno je ponovo repriziran Južni vetar, pa su me ljudi ponovo vidjeli tu. Pre par dana je završen projekat Dosije Kosovo Žuta kuća u produkciji RTS-a, to bih voleo da pomenem. Oni su snimali tu temu u Novoj Varoši, zapravo u našoj okolini na Zlataru i angažovani su mahom svi glumci iz Užica. Taj film bi trebalo da izađe nekad na proleće, ja mislim, na RTS-u, to je Slađana Zarić radila. I to će biti isto jedna lepa priča. Naravno, Žuta kuća, teška tema, trebalo bi to sve sačuvati od zaborava. Opet kažem, drago mi je da sam deo i te priče, a neću puno da otkrivam, mogu samo da kažem da sam ovog puta na negativnoj strani. Da li te je bilo još u nekoj seriji? Očekujemo, trebalo bi ove godine da se pojavi serija Bunar, koju je radio Igor Đorđević, on je pisao scenariju i režirao, kolega Igor Đorđević. Tu će mi biti u 2 ili 3 epizode, nadam se, tako da je to jedna, opet da kažem, od većih uloga. Što se tiče samog rada na televiziji, u serijama, tu još uvek sitnim koracima, ali idem napred. Kad kažeš glumio si negativca. Sad, kažu glumci obično, to je izazov, glumiti nešto, biti nešto što u suštini nisi. Sad, publika naravno uvek će više voljeti pozitivce, mada ima i tih simpatičnih, hajde da kažem, negativnih junaka. Kako je tebi bilo igrati taj lik? Uvek je izazov igrati nešto što zapravo nismo mi. Glumci mogu da odigraju sve i glumci imaju tu sreću da kroz svoj život mogu da budu bilo šta ili da budu šta god hoće. Nije svejedno. Nije svejedno i nije jednostavno. U ovoj priči čak igram Albanca. Ne bih sad ulazio u politiku i celu tu priču, ali jednostavno uvek izazov i ono što se tiče našeg posla mi se uvek trudimo da opravdamo i takve likove, uvek se trudimo da im damo i život i dušu i da objasnimo da su oni, ne znam, nesrećni, da su to postali nesrećni spletom okolnosti i ono što često kažu negativci, ne znam gde su negativci, oni veruju da rade pravu stvar, tako da negde ih možda treba razumeti. Sad publika samo vidi ono što vidi na ekranu, mi ne znamo. Pa evo,
da kažem, možda dobar primjer za to je film Joker koji se pojavio pre par godina, gde mi vidimo tog nesrećnog Jokera koji je bio ceo život negativac i borio se protiv Batmana, a sad vidimo njegov život i vidimo njegovu nesrećnu priču i zapravo možemo da ga svrstamo možda i u pozitivce. Malo je paradoksalno, ali to je ono što ne znamo priče drugih ljudi. A često imamo običaj da osuđujemo i da se bavimo drugim životima, a da ništa o tome ne znamo. Zanimljivo je da si, eto, ovde počeo sa predstavom, ne mogu sad da se setim da li je prva bila Tetka. Da. Ta je isto iz seoskog života, iz nekog vremena koje je, eto, tik iza nas, ti si gradsko dete. Kakav je taj prvi susret sa takvim likovima, kasnije moj Todore, bio, eto? Meni se čini da ja nisam imao problem da odigram takve likove, obzirom da, opet kažem, Tripkova je moje selo i ja sam kao mali često dolazio u Tripkovu i ceo moj život je vezan praktično za Tripkovu. Ne mogu da kažem da sam odrastao tamo, ali svakog leta sam tamo išao i nemam taj, da kažem, problem i otklon od samog sela i seoske sredine. Meni je bilo drago da mogu da odigram takve likove. Ta predstava sa mojom drugaricom i koleginicom, mogu slobodno da kažem, Mirelom, je meni divno iskustvo. Divno iskustvo i mislim da je ta predstava, iako igrana samo 5 puta i samo u Čajetini, naišla na veliki odziv. Znam da je dosta ljudi iz Užica dolazilo da je gleda i to mi je drago da je to takva tema. Ta priča je nastala, to jest govori o 30. godinama između dva rata, ali opet je i dan danas zapravo aktuelna, kao i sam Todor koji jeste današnji seljak, ali ono što ja često kažem, i to sam govorio pred Ljubenovićem, Ljubenović je Nušić današnjice. Sve što je Nušić pisao pre 100 godina, dan danas je aktualno. Sad opet ne znam da li je to do našeg mentaliteta ili su oni, ili Nušić bio, ne znam, vidovnjak, pa je to sve tako pisao i predvideo, ali nije se mnogo stvari promenilo od tada do dana današnjeg. Razgovarajući o savremenim i klasičnim delima postavljenim na pozorišnu scenu, otkriva nam da bi mu želja bila da glumi Šekspirovog Tit Andronika, možda naivnog, ali dobrog junaka, ili Merkucija iz Romea i Julije, koga krasi posebna energija. Ja sam jednom prilikom na televiziji izjavio da bih ja zaista volao da budem Tit Andronik. Šekspirov lik, to je jedan, da kažem, glavni lik, nosilac radnje, ali jedan tragičar koji je dobar i naivan i koji svoj život izgubi za, kako bih ja rekao, ukratko za dobrotu. I nekako čitajući Šekspira na fakultetu, taj lik mi je nekako prirastao srcu. A još od pre akademije stalno sam govorio da bih ja volao da igram Merkucija, zapravo strica Romeovog koji je, ljudi kažu, možda nebitan lik ili sporedni, on gine na pola komada, ali meni je taj lik uvek bio zanimljiv i drag i nadam se da ću možda jednom prilikom uspeti da odigram taj lik. To bi bilo super ako bi bilo, znači, postavljeno klasično. Pa čak i u savremenoj formi, opet kažem, taj lik kao lik, ili ne znam, recimo, meni je Horacije iz Hamleta isto značajan lik, obzirom da on ostaje živ na kraju komada u Hamletu i da on ostaje da priča šta se izdešavalo Elsinoru u Danskoj. Tako da ne znam koliko kolege glumci razmišljaju o tim sporednim likovima koji su zapravo zaista bitni, jer da nije njih ne bi bilo ni glavnih likova. Kad smo mali, i kad smo na fakultetu i opet kroz karijeru, uvek svi želimo da, ne znam, budemo ili Romeo ili kasnije Kralj Lir ili šta znam, sad da ne nabrajam, Trepljevu, Galebu, šta god. Uglavnom se svi hvataju za te glavne likove. Ja sam čak i na akademiju vežbama uglavnom uzimao te neke sporedne likove jer sam se bavio njima, razmišljao o njima i mislim da su takođe jako bitni za svaki komad, naravno. Pa da, evo, ako razmislimo, i Todor je u celom svom selu možda neki tu manje više sporedan lik, ali je u priči koja je pravljena kao njemu, on glavni. Upravo to. On je stavljen, da kažem, u središte događaja. Iako on sam za sebe kaže da je nebitan i da je običan i da takvih kao što je on ima na hiljade i zaista ima. I ono što kaže Vanja Bulić, kad bi tog Todora malo samo presvukli i, ne znam, stavili u neki stan u blokovima u Beogradu ili negde u centru Užica, ne bi se on puno razlikovao od ovog izvornog Todora koji je sa sela. Todor je, da kažemo, neka hladna glava, neki arbitar sa strane. Sve što priča, on priča iz te neke vizure gledaoca sa strane, a opet nama koji gledamo njega dok to priča,
osjećamo se kao da smo mi upravo deo te priče i kao da priča o nama ili kao da mi pričamo njegovu priču. To je opet, što ja kažem, genijalnost pisca. Sad se vi sigurno svi pitate kako to da seljak piše dnevnik. To sam se ja pitao sve do onomad, dok nisam u selu sreo ovog Laleta, što ga svi zovu Ludi Lale. Taj Lalet, on je završio neke visoke slikarske škole u Beogradu, ali nama sve dosadilo i vratio se u selo. I sad tako, polazdan on meri sokake i filozofira, dobar je. Jedino se nekad naljuti kad mu mangupi kažu da je školovani moler. Planiram da se bavim tom predstavom, zapravo tekst je takav da se nadam da ću igrati do kraja karijere ili do penzije, kako se to kaže. Ta Vasilisa je prvo što sada dolazi u Užičkom pozorištu i to je za sada to. Opet kažem, idem korak po korak, ne gledam nešto u daljinu. Ovde sam u Čajetini svojim doprinosom koliko god mogu, želim da podignem i nivo kulture i nivo svijesti o kulturi. Nadam se da ću nastaviti saradnju sa turističkom organizacijom Zlatibor i kulturnim centrom i ovde naravno sa Domom kulture i sa bibliotekom. Mislim da potencijala ima i mislim da se ima šta prikazati publici. Do tada, to je sasvim sigurno Todor, mudar u svom mikrosvetu sa poukama i porukama koje važe za sve i sva vremena.